mu mpera z'umwaka kugeza mu ntangiriro z'undi mwaka uba ukurikiyeho mu bice byinshi by'isi, ayo mezi abantu bamaze kuyamenyera ko bahangana n'ibibazo bikomeye by'ubukonje. Ni ibihariko kandi binagaragara nk'ibitamenyerwa, kuko usanga nta muntu ushishikajwe no kuba hagiye gukonja, abizi neza ko hari gahunda nyinshi zizangirika, harimo no kurwaragurika ibicurane biterwa ahanini n'ubukonje. Gukonja muri aya mezi ni ibintu byahozeho na mbere y'uko isi itangira guhangayikishwa n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Ahantu hazwiho kuba hakonja cyane, usanga abahatuye baba bazi neza ko bagomba kujya hanze ari uko babona koko ari ngombwa. Kubera ihindagurika ry'ibihe ariko hari aho usanga hatagikonja cyane nk'uko byari bisanzwe, ibishobora nabyo gutuma abantu bumva ko ari ikibazo gikomeye, kuko bihita biborohera kubihuza n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Nyamara hari n'ahandi babumva batindiwe n'ibihe nk'ibi by'ubukonje, igihe kimenyerewe ko hagwa amasimbi, abenshi bishimira kuba ari bwo imikino bakunda ikinwa gusa mu bihe nk'ibi. Mu minsi ishize nagiye gutembera ahantu hitwa Bezier, ni muri leta ya Virginia, ari nk'urugendo rw'amasaha 2 uvuye Washington DC. Ni imbere gato y'uko amasimbi nyirizina atangira kugwa. Aha Bezier nasanze hari amasimbi makorano bakora ubwabo kugira ngo hakorerwe imikino izwi nka skiing. Ntabwo ushobora gutandukanya amasimbi makorano n'asanzwe y'umwimerere. Ababikora baba bagaragara nk'abishimye kurusha ibindi bihe by'ubuzima bwabo. Nubwo ari uko biba bimeze ku ruhande rw'abakora amasiporo, ku ruhande rw'abashoferi batwara imodoka zaba nto cyangwa nini, bo baba bageze mu gihe cyo gutangira kumva ko gutwarana ubwitonzi budasanzwe ari byo bituma bagira urugendo ruhire. Ibi kandi ni nako bimeze ku ngendo zikorerwa mu kirere, aho abapilote bashobora kwizera ko mbere yo guhagurutsa indege yamaze gusuzumwa nta kibazo ifite. Nyamara bakaba bashobora kuba bahangayikishwa bikomeye mu gihe cyo kuyururutsa mu kirere ngo igwe ku kibuga nk'ibisanzwe. Ibi mvuga uyu munsi byabaye ku kibuga cy'indege, aho indege y'isosiyete ya American Airlines yagwaga ku kibuga cya Rochester muri leta ya New York, ariko iranyerera. Ku ngendo zo mu mazi, ubwo ni ukuvuga izikorwa mu bwato, aho nta kibazo cyo kunyerera kiba gihari, ahubwo urugendo ubwarwo ntiruba rushoboka, kuko hari aho amazi agera agafatana burundu akaba nk'igitare. Ngarutse gato ku batwara ibinyabiziga, ubusanzwe gutwara igihe hari amasimbi ntabwo ari ikibazo gikomeye. Bitangira kuba bibi iyo byapfubiranye n'ubukonje bukomeye, bigafatana bikaba nka barafu ikomeye. Aha rero nibwo hatangira kunyerera, aribwo usanga imodoka zaba nini cyangwa ntoya zita umuhanda, kuzikuramo bigasaba ko habanza kumuka. Mu ngo aho abantu batuye, usanga abantu bahangana no gukura amasimbi mu nzira bakoresha ibitiyo, ari nako bakuraho aba yagiye ku modoka. Aha mureba ni Levis muri Canada, ku gice cya Quebec. Canada ifite umwihariko wo kuba igira ubukonje bukabije n'amasimbi menshi, ku rwego rw'uko imodoka nk'iyi mureba ishobora kurengerwa ku buryo bworoshye. Ku gice cya Amerika, hamwe mu hazwi ko hakonja cyane ndetse haba amasimbi menshi, ni muri leta ya Michigan. Ikindi gikunze kuba ni ifunga ry'amashuri mu rwego rwo kurinda abana imbeho ikabije. Ariko si hose, kuko biterwa n'uburemere bw'ikibazo iyo mbeho ishobora guteza. Aha mureba ku mafoto ni mu Bubiligi. Nubwo bigaragara ko hari amasimbi, ntibyabujije abana kujya kwiga. Ubusanzwe igihe ibihe nk'ibi babona ko bishobora guteza akaga, batanga impuruza, ubundi hakaba hari abantu bashinzwe gukura amasimbi imbere y'amazu ahuriramo abantu benshi, nk'amaduka, insengero, amashuri n'ahandi. Mu bihe nk'ibi, polisi yihanangiriza abantu, ikabasaba ko bagomba gukora ingendo za ngombwa, ikabibutsa ibihe byo mu gihe cya COVID-19 byamenyekanye nka guma mu rugo. Sinarangiza iyi nkuru ntashimiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batuye mu bice bigwamo amasimbi, bagiye baduha amafoto na video twifashishije mu gukora iyi nkuru. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.